алейкум, урметлі телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева чалышам вешімдікі сатқа бөле малымат. Сайыпсыз қалған көпеклерінің яшайшын насыл кече. Мирная қасабасының медениет евіне чоқ бекленілген газ кечерілді. Ақмежетінің мерkezінде 2 ел бош тұрған қоқла театры бозылып башланды. Алуштада тайғалық себебінден бір қач машина бірден чатышты. Қаза меркези автовокзалы районында юз берді. Видео иштимай ағыларда дарқалды, машиналар тек таялар, айдавжылар бір шей япып уламайлар. Машиналар бір артына урулалар, шатларының сүзлеріне көре yol жамқы байыды. Геже Қырым автодор хадимлері yolны темізледілер, вет айғалаққа қаршы иш алып барылды. Айпетри yolunda да бойле вазиет. Шымды анда ақығы қыш, айдавжылар тенбейлейлер, даға внедорожниклерде көтерілмек керек. Қар бүгінде яғажақ деп хабер етелер синоптиклер. Эвел қыш мисхор Ялта Алуштаға келді, Аңғара боғазында юрмеге қиын. Сейр еткен камералар хырсызны айны камералар белгіледілер. Тюкян елбашчысы полис хадимлеріне камера хырсызланғаны себебі иле мұражат етті. Оперативниклер 19 яшлы ерлі сакинны яқалдылар. Оз әрекетіні аңлатты. Оны Тюкянда асылы топлар мерақландырды. Оларны хырсызлады, ама сон әршей камераға язылғанны аңлап, техниканы хырсызламаға қарар алды. Шымды бұл делил бойынша жинай иш açılды, оны 5 елға қадар апсетмелері мүмкін. Эвел бұл ерні тек ер қыздырайды, әнді сарайлы қият, яни Мирная қасабасының медениет евіне газ кечерілді. Бұл адесені сакелер чоқтан берлі бекледілер. Районның медени мерkezінде де sıcақ пейда олды. Султане Ситакаева Ахмеджит районның иштимай объектлері насыл инкишаф еткен ақта тариф етежек. Шымды медениет евде генераль репетиция. Иджади тақымлар концертке азырланалар. Музыкаль мудир Усние Хайреддинова тариф еттіки эвел қыш келгенде медени омыр қасабада сусып қалайды. Шымды есемында онайтлы весі жақ. Балалар мемениетлік ве буюк истекіле ойнайлар ве ерлайлар. Сейчас мои дети приходят, сразу раздеваются, бегут на репетиции, довольные. Родители, главное, не переживают, и многих детей отпускают сразу же на занятия. Сейчас мой коллектив чуть пополнился по той причине, что в Доме культуры стало тепло. Кеченлері есе бұл медениет евіні аз қалды қапатмадылар. Бинада газ, ярық ве қыздырып йоқ еді. Деварлар ве эпісік коммуникациялар бұзладылар ве виран олдылар. Тек Қырым Руси еркенна кірген сон медени мерkezін иші жанландырылды. Уже при России подключили воду, это уже большой плюс. 25 лет не было тепла. И вот 25 декабря просто цифры вот сошлись. Нам подключили тепло. Уже можно свободно заниматься, все кружки занимаются у нас очень много кружков. Медениет евы мебель ве аппаратура или донатылған костюмлер или меселе йоқ. Бусине да балет студияда Тамир кечермек ведамны дыныштырмек планлаштырыла. Bundan ғайры мында китапхане чалыша. Қыздыров район медениет евінде де пейда олды. Бубина сарайлы қият қасабасында ерлеші. Мында бүтінлі Қыздыров системасының тамир ішлері кечерілді. Тек бұл медениет евінде 40-тан зияды иджади тақымлар иджат или уграшалар. Китапханеде чалыша. Многие года здание отапливалось частично, то есть это только первый этаж, определенные кабинеты. В этом году мы смогли сделать, благодаря администрации Симферопольского района, смогли сделать отопление полностью всего здания, что очень здорово. Бу эко медениет евінің Қыздыров меселесі Ахмеджет район бюджетінден айрылған параларға чезілді. Енді ерлі сакенлер вақытларыны мирақлы кечермегі чон имканлары пейда олды. На этих 2 дома культуры чуть более 800 тысяч было затрачено. Ну, где-то так, да, в среднем 800 тысяч рублей у нас обошлась система, текущий ремонт системы отопления. Районда егрым уч медениет евы қыздырылмай. Ама мемориет яваш-яваш ичтимai объектлерінің шарайтлеріні ейлештіре. Енді бұсене Ахмеджет район мемориеті бұлғанақ медениет евіне қыздыру кечережек. Султания Ситакаева, Аким Бекиров, Миллет Ичун. Мемлекет сайлавларға азырлана Қырымда истисна дегіл. Ахмеджетте сайлав комиссия бөліклерінің операторларына оқытып башладылар. Олар прописка бойынша рей беріп оламаған инсанлар или çalışacaklar. Эвел бұл қиын yol еді. Башта қайдетілген ерден шәдет намена алмақ сон яңы сайлав бөлігінде қайдетілмек керек еді. Шымды есе яңы қанун бойынша рей бермек қолайжа олайжақ.
Гражданину не нужно ехать там, где он зарегистрирован, и получать открепительное удостоверение. Он может обратиться, начиная с 31 января, в любую территориальную избирательную комиссию через МФЦ, либо через сайт госуслуг и может подать заявление о включении избирателей по месту его нахождения. Эвакуаторлар çalışы башлағанындан берлі Ақмежетнің штраф мейданына 16,5 бин машина алып кетілді. Бір күнде бұл сайы 60-70 нақлиеге етем. Бұақта Ақмежет мемуриеті нақлие департаментінің елбашчысы Анастасия Лавринова хабер етті. Оның айтқанына көре бүгінгі күнге шерде әр күн 8-9 эвакуатор ве 3-4 ГИБДД экипажы çalışмақта. Yollar bozық, ышық вештімай ежеттен мұйым объектлер yok. Ақмежет район Украинка койының сәкелері бойлер шарайтсыз алда жоқ вақыт яшайлар. Чешет идарелерге мұражатларының нәтижесі олмады. Енді олар ярдым сора бізім муариретімізге мұражат еттілер. Айша Шулакова мевзуны девам ете. Вот так вот наши дети ходят по этим дорогам, вот пройти невозможно. Вот как можно так жить? Вот наша площадка. Чамур чоплюк кейк отлар ве бірқач спорт тертибат. Бу бала мейданчығы. Шымды bu yer автомобиль шиналары үшін мейданға чевірілді. Мұнда не салынчақ, не байырчық, не де кум обасы бар. Балалар бош вақытларыны насыл кечірмек кереклер. Тек дур тренажер, олар да спорт үшін. В 21 веке мы живем. Нет площадки для детей аттракционов, ни песочницы, ни лавочки, ни света, ничего нету. Когда это все будет? Как дикари живем здесь, дикари, да. Понимаете? Нет. Тренажеры поставили для взрослых, а хотелось бы что-нибудь для детей. Тренажеры постояли буквально пару месяцев, и они сломаны. Вот. И деткам, естественно, играть негде. Балалар үшін тек бір егленче бұ көпчеклер үстінде юрмек ве сычрамақ. Бұ да бұйықлерінен кезгенде. Бұ ойын чешіті балалар үшін хафлы дейлер ана бабалар. Я хочу, чтобы у меня была детская площадка, и чтобы там были горки, качели, и чтобы там было все для детских игр. Өсмірлер ве бұйықлер үшін койды эпосы керекли шарайетлер бар. Ама кенчелер ақта қайғарған адам тапылмай. Украинка койынды олған спорт мейдан баяғы бұйықче балаларға келіші. Мұнда турниклер ве бұкебі спорт тертибат бар. Ама кенчелер үшін бір шей жоқ. Қарышық Курешев бойынша Қырым Федерациясының вице-президенті Ремзи Халилов бұл районда яшай. Оның фикірінше бұл меселенің тест чезмек үшін тек бюджеттен тыш паралар ярдым ете біле. Предложение есть и к бизнесменам, которые здесь находятся, работают, вот, чтобы как бы создать какую-то, скажем так, группу активистов и хотя бы начать собственными силами создать здесь, на этой территории, детскую площадку. В этом году я непосредственно буду принимать участие. Как бы я думаю, что буквально там, не знаю, может быть, через полгода соберемся, увидим здесь результат. Бала мейданы олмағанынен мұндаки меселелер битмей. Сәкенлеріні чоқтан ярамай yollar ве ярық олмағаны раатсызлай. Черек асыр девамында Қырым татарлар топлу яшаған ер цивилизациядан санки кесілген. Мемурлар yıllarca адамларға ваделер сеслендірелер, ама вазиет дынышмей. Эвелки кыбыд не yollar, не де ишық бар. Деп шекет етелер ерлі сәкенлер. Видите, как вот грязь? Вот я с ребенком сейчас иду со школы забрал, в одной руке ребенка держу, в другой портфель. И тащу по этому грязи ребенку. Дети утром в 8 часов в целлофановых мешках на ногах ходят в школу. Бадана көй шурасының рейсі Елена Ищенко тариф еттікі. Қырым татарлар топлу яшаған ерде бұл сене бала мейданчығы қойылығы назарда тұтыла. Yollarının тамиры ise қысмен yapılacak. Нам еще в этом году вместо компактного проживания тоже обещали нам помочь щебнем для подсыпки. Плюс мы разработали проект на капитальный ремонт улицы Фруктовой и подали заявку на финансирование президентского фонда. Надеемся, что в этом году нам выделят 9 миллионов, и мы сделаем капитальный ремонт улицы Фруктовой и оборудуем там тротуары. Yol belgiленді. Районда черек асыр девамында инфраструктура олмағанына бақмадан кой сәкенлеріне тек сабыр етмек қала. Айша Шулакова, Санзивадинов, Миллет үшін. Қырымда милли бірлешмелерінің инкишафына қол тұтыла. Бұақта девлет милетлер арамына себетлері ве сұрғын етілген гражданлар ішлері бойынша девлет комитетінің рейсі милли медени мұқтариетлер ве жемат тешкілетлар или кечірілген мұшавереде білдірді. Күршув кетшазында иштиракчилер кечкен елінің нәтижелерін чықардылар, ве келечек елға планларына музакире еттілер. Наши планы, которые также будут, даст Бог, реализовываться в этом году с вашим же участием, послушать ваши предложения,
со своей стороны, как вы считаете, где необходимо, может быть, какие-то вносить, возможно, изменения, какие-то, может быть, ваши замечания или что-то еще в этой части? Ақмешітнің мерkezінде Қоқла театры бозылып башланды. 2 ел девамында театрның бинасы бош турайды. Оның келечек тағдыры насыл олур, оның ерінде не олacak? Боқта бізім мұхбирimiz Envera Bilezis. Толусынен бозалар, пенжерелер, капулар ve кыздыру донатмалар энди алынды. Şimdi дам бозула. Ақмешіт мерkezinde yerleşken Қоқлалар театрны алып ташламая азырлайлар. 70 yıldan ziyade vakit devamında teatr divarları özüne binlerce duygularını sindirdiler. Balalık muhiti binanı hiçbir vakit terk etmedi. Bu külku ve kıvanç dünyaya gelgen yerdir. Lakin bu yıllar devamında Қоқлалар sanatının aziz yeri eskirdi. Binanı bozmağa karar aldılar. Понимаете, ностальгия это, конечно, есть, когда все-таки столько лет проработаешь в театре, но мы работаем в театре, не в здании, знаете, как говорится. Поэтому, вспоминая, в каких условиях находился наш коллектив и тот же зритель в этом помещении, оно с виду, видите, вроде бы такое аккуратненькое, красивое, а внутри там не было элементарных условий, не было отопления, не было туалетов, не было воды, снабжения, люди находились в подвале, сидели, работали. Это никто ж не знает, в каких условиях находились наши сотрудники. Bozulgan bina yerinde yanısı kurulacak. O sıcak ve onaylı olur. Ende leyha da hazır müddet ve kurucu şirket belgelendi. Yani 4 katlı bina 2019 sene eksploatasyaya tapşırılacak. Paytahtının merkezinde toz ve şamata olur deyip kasivet etmek gerekmey. Мероприятия, которые предусмотрены проектом, они включают в себя шумопоглощающие панели, которые будут организованы вместе со строительным забором, который будет ограждать строительную площадку. Соответственно, ограничено время производства работ, в том числе и шумных. Это все прописано в проектах организации строительства, которые будут соблюдаться. Seyirciler için 2 büyük zal, bufet ve yerastı parkovka kurulacak. Kadimler için onaylı şaraitler yaratılacak. Medeniyet Nazirliği endi teatr için bir sıra leyhalarını işlep çıkara. Söz sırası bu devlet binası olacak ve bunda hiçbir türlü ticaret olmayacak. Это прежде всего безопасность, это комфортность условий пребывания деток в здании, это широкий спектр возможностей театра, при которых дети были бы в восторге от массы увиденных моментов в красивых, красочных постановках театра. И, конечно же, это возможность приобщения детей к искусству. То есть это те кабинеты, в которых будет предусмотрено занятия с детками, искусство работы с куклами. Yani bina kurulganca teatr evvelki gibi öz işini devam edecek. Spektaküller Rus teatrinde, Zabitler evinde hem de çıkış meydanlarda geçeler. Seyircilerinin sayısı da eksilmedi. Yani binaga geçken son ise Қоқлалар icadının aveskaları çoklaşacak, deyip Haydete müessesinin müdürü. Envera Bilezis, Dmitri Nizavoy, Millet için. Қырымның мақсус интернат мектептерінің балалары Артекте бір күн кечірділер. Артекте 586 бала дәвет етілді. Бұл бақчы сарай 1-ші ve 2-ші Ахмеджит Лозовой мақсус интернат мектептерінің Веджумхурет иштимai реабилитация мерkezінің тәлебелері олдылар. Мұсафирлер үшін Артекте экскурсия hazırlandı. Олар әмде бала мерkezінің ашханесінде ойлей емегіні ашадылар. Bundan gayrı балачықлар реконструкция кечкен Сук-Су сарайында 1-ші бала саналаштыруыны сейір еттілер. Мы всегда делаем одну простую вещь. Ребенок должен чуть-чуть прожить в Артеке, увидеть какое-то событие, походить по его дорожкам, побывать в его столовых. Может быть, это даст, я очень надеюсь, что это даст некий импульс внутренний ребенку, который захочет что-то достичь, вне зависимости от тех обстоятельств, в которых он сегодня находится. Вот и все. Для нас нет ничего важнее, нежели внутренняя мотивация к саморазвитию ребенка. Көпеклер яшайшындан бір күн көмерде инсанлар оз дор таяқлы сабық досларындан редетелер. Бұ айванлар сон мағсус ерде бақылалар. Бұ ерде бізім телевизион тақымыз болында. Көпеклерінің сабасы адамларының sevgisinden башлана. Gönüllülerinin esas vazifesi bu köpeklerini kenede adamlarga işanmağa öğretmek. Саба saat 9'lara yakın hayvanlarını aşatmak gerek. Будем кормить собачек, разносить все это по вольерам. Один день мы кормим кашей с мясом, один день кормим кормом. Сколько корма уходит?
Где-то уходит килограмм 20-25 за одно кормление. Бу көпеклер үшін вақтынча сығынған ердір. Мында волонтерлар севімлі айванларны тедавилейлер, ашаталар, оларны кезінтіге чықаралар, олардан сон жиыштыралар. Бу иш үшін инсанарға пара төленмей, аш вейляч адамлардың шақси параларына ве садақа параларға саттын алына. Вольерлер темізлене жиыштырыла. Айванларға кинолог да келе, чөнки кемер көпеклер киікленген сон кейінеде адамларға алышмақ кереклер. Бөлелеріне кейінеде адамларға ишанмаға огретмек керек ола. Реабилитация курсындан сон гөнүллелер көпеклерге ев ве сайып тапмаға тырышалар. Моледе ось яны қорантасыны беклей. Этой собаке не требуется обучение командам, она адекватная, она спокойная, она дружелюбная, не агрессивная, она слушает человека, она слышит человека. То есть сказать Молли пошли, она как бы пойдет. А собака гиперактивна, она начнет бегать, кружиться вокруг, как сумасшедший. И таких собак нужно обучать. Сығыныққа яқын ерде Девлет мал хастаханесі ерлеші. Мында тіби ярдымда мұқтач олған евсіз көпеклеріні кетірелер. 2017 сене Жемхурет бюджетінден көпеклерінің бедава стерилизациясына тахминен 30 миллион рублей айырылды. 2018 сенеге де бұл қадар пара берілмесі назарда тұтыла. Ярымадыда бірақылы айванлардың меселесі пек актуальдыр. Бұл сене муниципаль этимхане яни приют құрылы башлайжақ. Анда айванлар бақылығы, тедавиленуы, ве стерилизация етілігі үшін клиника ве оңлар вольерлер олажақ. Мында 200 геже көпек ве мұшық сығдырылажақ. Бұл етімхане шымды көпеклер бақылған ерде Крымская правда соқағында құрылажақ. В городе Симферополе будем строить первый приют. Проектные работы выполнены в 2018 году, само строительство 19-20 год. Объемов сейчас сказать не могу, здесь надо опять же трезво оценить масштаб бедствия. Исаият бойынша бірақылған 10 айвандан 9-ы бір ел девамында иляк олалар. Яда бірақлық көпек сүрулеріне қошулалар. Сықалда бұл сайыплерінің месулиетсіз олмасынен бағылы. 4 аяқы достарымыздың келечегі парлақ олажағына ақмесжетлерінің граждан ноқтай назары умет бере. Госсобаки наших друзей нужно ценить, потому что это наше все. Они нам доверяют, это главное. Поэтому мы должны их любить, ценить и следить за ними. И никогда не выбрасывать на улицу. Будьте ответственными и не выбрасывайте собак. Мне кажется, нужно приюты открывать. И я бы открыла, если были средства. Люди, не выбрасывайте своих собак. Любите своих домашних животных. Көпек инсанға ғайет садық олған айвандыр. Бұл оның ең бұйық үстінлігі ве esas қафыдыр. 2018 сене тамам бұл айванның елі ола. Гөнлілер үмітітелер ки бүкін келер ве епысы вольерлер бошар. Епысы көпеклер бір кімсеге керекле оларлар. Султани Истакаева, Арзы Хасьянова, Ирвин Миралиев, Миллет үшін. Франко адына Жумхури илми китапханеде бүгін яш ресам Ленур Велиляевның шақси сергісі тақдым етілді. Тешкелячы Эдем Файтонжы мұсафірлер арасында Ирфан Нафиев, Рамазан Усейнов, Айдер Алиев, Рустем Дервиш, Зубейр Қадризаде ведигерлер. Олар ресамға қас чизгілеріне ве импровизация етмек қабилетінің қайдеттілер. Ленур Велиляев кезлевде ресамлар мектебіні бітірді. Sonra Самокиш адына Қырым оқув юртында ве Харьков шәрінде санат ве дизайн академиясында тәсіл алды. Оның ресімлері халқара галереяларда тақдым етілді. Бұл Украина, Америка Қошма Штатлары, Бүйік Британия, Иордания, Лехистан, Чехия ве Иляхре. Велиляев 15 шақси сергінің муэллифі. Бұндан ғайры о Тызландияде группа сергілерінде іштірак етті. Оның есерлері ондан зияде мемлекетінің музейлерінде, галереяларында, шақси топламларында сақланыла. Вдохновение черпаю с окружающего мира, с Крыма, его аутентичность, благодаря этим каким-то сохранившимся старым домикам с черепичными крышами, которые гармонично вписываются в пейзажи Крыма, в горные пейзажи, в степные пейзажи. Все это создает какой-то особый местный крымский колорит. Вот это меня все в целом вдохновляет. Изюминка его работ именно в том, что он не похож на других авторов. Он выбирает совершенно другие ракурсы при написании картин. Он придает совершенно другие краски картинам. Бүгін ақшам Керич Боғазы акваториясында ава бозлуы бекленілі ел сәнеді 25 метрні тешкіл әтежек. Керич паром кечтінің матбуат қызметі берге мәліметқа көре әрекет қиын олажағы бекленілі. Кечет январьның 18-не яни ярын үйлегеже япы қолмасы ихтимал. Шымдылық бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да кележе хаберлер информацион программасына Нариман Тарсинова әлі қачырманыз. Көршмек үзіре сағылтнен қалыңыз.